Hani hai tesa video ma phaipio ka TTI disini je job talangmani PA2 stenographer group C obonti baksa comment hayo qualification kaham khlai saimia confusion nangjak boroni bagai hani hai tesa ang phaipio ka video angkai kaham ka naide o jaga education qualification bisuk nang ka o jaga naide pujano class 12 pass khaijak 40% mark mani hini sawo jaga pia o jaga ST rong bagai 5% relaxation dong hingga o jaga 14 bisingo 5% relaxation ke 35 mark mani class 12 pass khaijak tei logiwo computer course certificate nangnai hingga o jaga application khaimanai ke jara maiding pass khaijar kai borok kai stenographer course khaijak nangnai from any ITI hingga o jaga application khaimanai pia computer certificate to nangnai no 12 pass phono maiding pass phono essential computer certificate hingga o jaga nangnai government ni recognize register gana hingga class 12 pass khaijak 35 mark manai tei computer course khaijak hingkai no borok o jaga application khaimanai ST rong bagai 5% mark tongo qualify ni bagai 35 kai no jaga apply khaimanai jara ST rok age limit hingkai 18 years ni simi 40 years ni bisingo 1/4/2022 by nongni age no calculate khlai norokni 40 years bisingo noro apply khaimanai jara STS PS borok ka jaga 45 years porjonto apply khaimanai pia jara government no chakri khai tongnai rok ngai borni o jaga age eba boys ni kuno relaxation tongla haini haitesa sabio selection process na je bahai ke selection process ngai hingkai 100 mark ni MCQ type exam ngai aboni yak bolon rok ni stenographer test eba computer typing test ngai jara maiding pass ngai stenographer khaijak boro stenographer ni test ngai jara 12 pass tei computer certificate ganang bor ni ke computer typing test ngai with speed of 40 watt per minute jakha okay borni a jago 40 mark ni test ngai aboni yang bolon ni merit list ngai okay jara confusion tongnai rok clear khana angkha khayo gasik no haini haitesa jotono no hambai।